to our YouTube channel where we review the Quinnas cookie for the first time. This cookie is made for squaring. I mean, it is for square. No, this is more rectangular. But if we take one bite, it will be square. So don't be square. How big is it? Buy Quinnas rusks, because it's not square. Ooh, en hy's in. Die Kijk, pas op hy druk, so sit hom mooi in jou mond. Jy seker, kan ek hom eers suig? Ja, hy suig lekker hoor. 10 uit 10. Dit is eers wys hoe lekker sy square is. Dit is baie lekker. Hy is lekker dik ook. En dan sê ek lekker net is perfekte tekstuur. Nee, Die ding wat ek hou van hierdie beskuit is hoe hy voel in jou mond, nee? En so sag en sappig met die lekker tekstuur. Dit voel asof hy smelt. Al is hy gesond. Exactly. En daar is hy vierkantig. Square. Cool.